Dobrodošli u još jedan IKEA makeover. Evo nas kod naše dobitnice Mirjane Lončar koja je ostvarila svoju veliku želju. Kupila vlastiti stan. Idemo joj pomoći osmisliti funkcionalan, moderan i lijep dnevni boravak. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Kristina iz robne kuće IKEA. Ja sam Mirjana. Uđi Kristina. Dakle, to je taj dnevni boravak koji treba preuređenje. Da, to je taj prostor koji treba preuređenje. Kako zamišljaš svoj budući dnevni boravak? Da li imaš nekakvu viziju kako bi to trebalo izgledati? Light motiv mi je udobnost i kad to zamislim, sjetim se toplih tonova. Što se tiče boja, volim krem, bež boje, neutralne. Što se tiče stila, volim modern stil. Dobro. I to je to. Što mi još treba? Trebamo znati što ti sve planiraš raditi u svom dnevnom boravku. Da, u dnevnom boravku još planiram i spavati. Dobro. I htjela bih imati jedan dio radni. Znači radni dio. Radni prostor. Da, radni prostor. Hej, Mirjana, bok! Dobrodošla! Hvala. Jesi spremna za dozu inspiracije za tvoj dnevni boravak? Da. Ajmo gore! Idemo. Mirjanin dnevni boravak mora biti 3 u 1. Osim spavače i dnevnog prostora, mora imati i radnu zonu. Josipe, ti si ovdje za poslovne kupce. Jesam, zapravo moj IKEA Business Team pomaže svim poslovnim kupcima u opremanju njihovih poslovnih prostora, ureda, vrtića, hotela i apartmana. Mirjana, puno je posla pred nama, vidimo se kasnije. Makeover je gotov, a naša Mirjana čeka pred vratima. Idemo vidjeti njezine dojmove. Dođi. Još malo. Još malo. Dobrodošla u svoj novi dnevni boravak. I možeš otvoriti oči. Ajme. Stvarno je, čovječe. Što kažeš? Super je. Odlično je, super. Ajme, ovaj krevet mi je odličan. Htjela si i svjetlije boje i neutralne tonove, tako mislim da smo ti ispunili želju. Jeste, super je. Iskoristili smo našu El Barli pregradu, kao što vidiš, tako da si dobila dnevni dio, spavači dio, ali i vrlo koristan radni kutak. Odlično, super. A krevet? Fleke krevet je vrlo funkcionalan zato što imaš dodatno spremište ovdje. I može se razvući u bračni krevet u slučaju da dođu neki gosti ako imaš potrebe. Da, to mi je uvijek potrebno. Idemo sada isprobati sofu. Kutna garnitura isto tako vrlo funkcionalna. Dobila si dodatni dio za odlaganje ovdje, a i da se rastvoriti u ležaj kad dođu gosti. I ovo se da rastvoriti, super. I udobna je jako i boja mi je odlična i materijal, baš mi se jako sviđa. Sve ti se sviđa? Da. Onda moraš isprobati našu Pong fotelju. Složili smo ti jedan kutak za opuštanje, kao i zelenu oazu sa našim gruntal sustavom na zidu. Odlično, baš mi se sviđa što ima jako puno biljaka, volim zelenilo i... Onda ih moraš samo zalijevati dok mi odemo. Da ću održavati to što imam, da. Baš mi je drago da si tako zadovoljna sa makeoverom i sa svojim novim dnevnim boravkom. Da, skroz sam zadovoljna, hvala. Super. Super. Ništa, vidimo se. Ajde. Vidimo se, bog. Pozdrav, bog.